Премеш медицины положиве пара себешігінне проект по кележүлен кажал республика ширі молда модулі медпункт фужылны. Шагырлық елжік районенжі Таяба Эндрие шитірі. Тайба Эндрияли район больницинчен шеде жухрумрагына, кунда аллаяхын шин бурынать, аджанумай. Ларионовсен дегреші вілібехері шулдалықта пірі үйхрашишха, візене тодыш педиатр батнелесі жүремелі, прививка тудармалла. Модулі медпункт ялда хучылны, иге бітік аджалы шемьене педи савындарать. Шагықна нумай вғыт кетней бір. Шуды тазағыл кемешкен кірзе дұхма пиде аван ачазимбе канжердерек иге ажаба мен района жүреме. Медпункт фельдшеры шак ялда тағырвунным шулданба әшлет. Шәне жұрда амадан хибет анлаштармада майшук. Живет здание было сивет, онда он тюхне калка хотнан де магазин хутса бурунна, ондан бара кирпич здание не гармыр, ондан халкунда кунда ошо хотлы бедем, эши килесе эшлес килет. Вара мен шамбада я бы пиде бузык тавзамахи калашын, Россия правительственне, Чуваш республики правительствезе, Хамрын район мензе, пурнеде пиде бузык тавзамахи калашын, шак хамр ял шиннезен жажыби. Ялды фельдшерін әшін ұммай, медпунктравыл чирлисіне ешінать, шүреймен вадызен батне келіне бұрать, хирарымзене бұхаседе оның девеші, васкавлы бұлышу керлі жүхнеде он батнех келеші. Инжетре пітекрех ялзене вара медицина автобусы хутлать. Кустырмалы медпункт куллен ядарлы графига бұхынса жуладухать. Вырынды халыға ялдақ тірсленме май буласа малданақ пілдерзе хурайшы. Автобус бірін кашны гон, шақ ялзене кайса жүрет. Автобус şimdi bir специальный фельдшер бур бирен, паянки күнділіне елес бұлзасын пирен елжік районынже пуры вунике модулі фельдшерба кушер пунже шлейт. Евгений Смирнов кардиостимуляторба жүрет, оның тыдыржақ тірслензеді мадевет. Кушса жүреген хотлы медпунктра пәдем майбур. Автобус салонынже ағал медицина кабинетінде бегех ошыда хотлы. Кундах ЭКГ вишме булать. Давление ман вылязадаттан ерексе миштер забрастым помет тарсентерзех тарап кардиостимуляторба жүреп шамба тарсентерем беремін жергелле дерішка тамаспын пиде лайық комбек ялдырық жүрені халық сөйтмен шамрық ватты зенеларақ лайқырағынде бізім мендаваша савнача комбекезе жүрезен бірнізен елжіге каймалла, тұқмалла, чем более халқында берін автобус шегемесмен жалдан. Кушса жүреген медпунктра шеденезен сылықне анжақмар, ажасенне де пұр енлендіріслеші, кундақ прививка давашы, анализсе мелеші, юн бұзымебе кардиограмма вишеші. Автобусра кардиодефибриллятор да бұр, апла кирлі жүхне фельдшерзем васкавлы болушу да бама бұлдарашы. Чеваш Марина Корягина, Татьяна Иванова, Екатерина Ингалакова.